Arwi alang kilia dong kawea jok dipu rong sopi pen langa rong sopi keman. BJP Yuva Morcha West Karbi along district pen Hamren along 2019 aning kana baha free coaching camp summer camp ke padopon. Karbi langpi lang ke thia jok bai thalang so hawar lang kanglum. Karom Karbi Prime Time along pen Nili Berta Thanbang Semi Monica Milikpi Non Birdang Ton pen Arjitha Arwe ke jang chimit mea jok difu rong supi pen langarong supi mande da sonsi theglong Asap arwe jang puran ta Karbi anglong arong supi lang arong supi kechilar asonsi theglong non malom arwe ke jang kachimit mea jok difu rong supi atawar along konatsi langkang luma kat news apirang ke pen kinem ahar chila pen kapangroma berta lang ikha Dipurong supi along lang kili adong kabiajok arwe jang puran ta dipurong supi pen lang arong supi cimanang halapu dipu civil hospital pen lurlang soan kaselang bom atawar arwe kijang ajok munit la pen gari motor kachelat chitorok asonsi theklong Jakhong ni phai trokar ni pen West Karbi Anglong District BJP Yuva Morcha pen patir piponsi Hamren Jirsong English School along Ingdeng Sirkep la pen Ingdeng Kep Kacharlio Somara to phat ake joy pen loke thana jame kapa dopona birta card news pherangke hundor kropen birtang pali Lokithan penang pada usumaratum aning kaparong aphan summer camp sitami pachira ponsi bangso jaimek dengpon non an hamren angkang prek jam high school pen usumaratum coaching nang endunsi kaduka we pen bang phokep an playing at lopusi West Karbi Anglong District BJP Yuva Morcha achun bang pritom rong pipen bachini hamren angkang prek jam high school kachari usumaratum aphan panongsi math science la pen hindi subject anat joy ke joy one muchoji Buk akimang pensi bangso ki joy pen lokithan ajai mek patu ponlo pusi pritom rong pipen pachini thu to dak itum pini laso free coaching camp summer camp program tum dak hamren along itum dak Bharatiya Janata Yuva Morcha mat dak West Karbi Anglong district pen itum laso program ka organize laso program itum dak hamren dali itum long dim do dak la West Karbi Anglong district angkang an itum dak dong kamu ta do Batalang sudah do penceng kado pendak tum dak hamren laso program itum ka organize ke la non la summer vacation pulon la student tum an mang ke vacation po juirong iti satu tuma phai theklong la tum dang ke dam tang da theklong la tum dak metric ke pass pun tum dak Karbi Anglong pen ke aphai pomdun pik nasi la so ma tharam si tum bang la student tum bang la summer vacation ne sector na hok heda ye phan si tum so program organize lo nasi la so program organize long tum dak ke free coaching jot pubang tali tum dak ke summer camp ta bipon la ke la thirui long pen la ke Saturday ani bang ke tum ke dak ke summer camp do po aru wang ta la Saturday an ke nasi so dak ke summer camp long dak ke la cultural program hai do po la program do po nasi la so program ki bipon ke tum ke la dak nang sirap ke hok la tum ke dak party pana tum dak tum ake hai sar tu ram long hang si em sar sila tum han la tangka mahat menang sirap do no lang di pensi lang li instruction ateng si tum claim lo lan so lang dak tum dak local em sar rup sintron ta menang sirap do lo la si lang di panta kurwang thu pajir lo la si tum program bang ke dak cheng bom tum chiru ya prang pensi cheng bom lo tum dak tarik thong kep la July la an do yi la so arni pelon te tum ke program jula so ni bang tum sabso cultural program pensi so program bang ke kang tong Kelas ko ano tum hansilan coaching ipi bang? Coaching ipi bang tum dak class 9 pen class 10 student pan pen la so abang pan ke hok curunang ni tum along do teacher do dak ke bang ke thong bang clear teacher do tum dak mathematics do general science do pen hindi do la tum pen si ka churu nang ke la no tum nan dak teacher tum ka la ning ke mi pen si itum han la ana poisa nang pineng ku pelan poisa pineng aning ke mi si la tum nang cerap do non det dia tum aprang tum nang cerap alang di tum han ta churu par lo Oke, la so program long Student bang ko ana phai sinon na dun non ko enrollment ateng plonte bang phokep do lo student ke pas nan combine school hum ko an school bang ke dak don school penado Jirsong school penado dak rong Karbi penado Juan Spark penado pen dak Presbyterian penado dak hamren school an ke bang si kyong da
Arwe ke jang kachi mid me jok Karbi lang pi aro lang baitha lang so hawar hem biri bithung lapen hidi lang inglum sai lo puse nilitong pherang ke kat news along birtang pale. Arwi kijang ga chimid me lapen Karbi lang piaro alang kang baka jok baithalang sohawar rongagura maisam inghin karupindha borsali utmari amdubi hai hu alang roi akung kido arong lang inglum etlo pusi baithalang sopen ladak birtanang pale Karbi lang pialang kang baka jok hemrit biribithung langteng anta lang inglum laplo langteng langkang num ajok kijok a ok anta langkit helong dun etlo puta langteng a hem photum ningririnti non an lang kijang pen Karbiang long along bang hinia munit apram dam tanglo পানী এৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এইটো অঞ্চলত বৰচালি খাৰুবিন্দা ইংহিন বৈঠালাংচু ধৰি একদম মানে গোটেই প্লাবিত হৈ গ'ল এতিয়া বৰষুণো নেৰা নেপেৰা পৰিয়ে আছে আৰু বৰষুণ পৰিলে মানে আমাৰ অৱস্থা একদম শোচনীয় হৈ যাব যোৱাকালি আপোনাৰ 5খন গেট এৰিছে আৰু আজি আজিও 4খন গেট এৰি আছে বুলি কৈছে এতিয়া পানী বাঢ়িছে পানী বাঢ়ি আছে এতিয়াও যদি আপোনালোকে পানী বাঢ়াৰ কাৰণে কি অসুবিধা হৈছে অসুবিধা এতিয়া খোৱা পানী অসুবিধা হৈছে তাৰপিছত থকা খোৱাৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে ৰাস্তাত থাকিবলগীয়া হৈছে কি গাঁও এতিয়া বেছিকৈ অসুবিধা হৈছে আপোনাৰ খাৰুবিন্দা বৰচালি ইংহিন বৈঠালাংচু এইবিলাক চবতে মানে পানী হৈ গ'ল আমাৰ এই বৰপানী নদী আমাৰ ডেম ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান এই অৱস্থা হৈছে আমাৰ গাঁওখনত গোটেইবিলাক এটা মানে তেনেকুৱা অসুবিধা হৈ গ'ল আকৌ যোৱাকালিৰ পৰা তেনেকুৱা মানে হৈ আছিলে পানী আকৌ এটা গেট খোলাৰ কথা আছে এতিয়া ৰাতিৰ ভিতৰত কি হয় এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা কোনো সা সুবিধা একো আমাক ইয়াত চোৱাই নাই এতিয়ালৈকে আমি দেখাই নাই এতিয়ালৈকে আমি দেখা পোৱা নাই তেনেকুৱা অফিচাৰ তেনেকুৱা দেখা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো ডক্টৰ বা আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰক বৰ্তমানলৈকে তেনেকুৱা দেখা নাই তেনেকুৱা সুবিধা দেখা নাই চৰকাৰৰ পৰা কোনো ৰেচন পাতি এতিয়ালৈকে নাই গতিকে ৰাতিৰ ভিতৰত আকৌ কি হৈ যাত এতিয়া খোলাৰ কথা এটা আছে মানে এটা গেট খোলাৰ কথা আছে এতিয়া ৰাতিৰ ভিতৰত কি হয় এতিয়া কি ক'ম এতিয়া গোটেই ঘৰ বাৰীবিলাক এতিয়া গোটেই বাৰী ঘৰ ভেটিবিলাক গোটেই এতিয়া অৱস্থাই তেনেকুৱা বেয়া হৈ আছে এতিয়া আকৌ লাহে লাহে বাঢ়ি আছে এতিয়া পানীটো গতিকে আগৰ বছৰটো তেনেকুৱা মানে হৈছিলে কিন্তু পিছতহে চৰকাৰ ফালৰ পৰা সুবিধাটো দিছে এবছৰতে এতিয়া চাওক আপোনালোকে ঘৰ বাৰীবিলাক আপুনি চব গোটেইবিলাক পানী সোমাই আছে ভেটিবিলাক চব গোটেই পানী সোমাই আছে এতিয়া কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা ৰেচন পাতি এতিয়া সুবিধা দিলে আমি সন্তুষ্ট পাম গাঁও আৰু হানচে গাঁও এইটো এৰিয়াত পৰে আকৌ ইয়াৰ পৰা গ'লে আকৌ এইফালে হানচে গাঁও আৰু পৰে তেৰণ গাঁও তেনেকুৱা মানে গোটেই গাঁৱটো তেনেকুৱা ভাগ গাঁওবোৰ আছে হ'লেও সেইটোতো চেনাৰ গাঁও এতিয়া বৰ্তমান এইটো চেনাৰ গাঁও যিটো পানী গৈ আছে ৰাস্তাৰ ওপৰেদি যিটো ৰাস্তাৰ ওপৰেদি পানী গৈ আছে এই ৰাস্তাটো আপোনাৰ ক'লৈকে যায় এইটো ৰাস্তাটো লংজাপ বজাৰলৈকে যায় লংজাপ বজাৰ এইপিনে কামপুৰ নগাঁও পায় কামপুৰ নগাঁও হৈ যায় Non moram so porphan birta moin to pariksna. Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh. Along with special offers for Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam.
Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. A Turkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. A Turkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo opi purhot birta halong wang thiglo. Mahamaya MAC constituency kapar luang kangwir war hawar long non parivartan nakai hudsitami parivartan don thekthela. Kumentu nerani penta sarkar pen kerap abe pinlangpu wirwar hawar rat atum kaningri. Wirwar hawar arada tum jasemet pen wirwar pen den gaon an hitikulat la pen kisu ki un e ahut ason kachipon kachiwan apan tower henlo kisung nai. Wirwar hawar along rong kreki thom ando bonta sarkar pen mesen kachleng atowar la pen akaprek awar sai kipi abe pinlang pusi rong kreki thom arat atum pen pachini. Kilik aprang lote CMEM atum alam chak mepik bonta kilik jut kok lote lam chak do anta chetene lap titi puta wirwar hawar arat atum pen than. Lasi pravjin pen wirwar hawar apan sarkar pen mesen kachleng atowar la pen prek jam kaching thurasai amunang pinang po pusi rong kreki thom arat atum towar cholang dingru puta wirwar hawar pen inu chirok tok abang puja khong ne phai crazy ani kat news along pirta nang pale. All Assam Football Player Association Penjakong Cricket Homarni Difu Kasa Stadium along Indian Super League along Kapathudun Tangatum Lapen Karbi Anglong Timang Bonga Nampen Football Kachapati Paduji Pusi Kasa Pen Birda Pachata Indian Super League along Kapathudun Tang atum Lapen Karbi Anglong team ang bong jakong cricket home ani Difu Kasa Stadium along Anampen Football Kachapati Duji Santos Trophy Patu Bangkalitang Apur Kumar Pukon apan dihin kirap ki PJ apansi Lasu Kachapati Kibi Pusi Karbi Anglong Sport Association Pen Pachini Kachapati Jiatum Lake Alan Dury Mumbai City FC Pranjar Bhumji Mumbai City FC Bauringdao Bodo Kerala Blaster Chiranjit Gogoi Etike Nabin Raba Silong Lajong Subham Chetri Minerva FC Bulak Borwa Kerala Blaster Proyan Gogoi Kerala Blaster Prakash Pradhan Silong Lajong Ripunjoy Diuri Etike Kankan Sarani Minerva FC Halicharan Narjari Chennaiyan FC Lapen Durga Boro North East United FC Henlo Rongita Youth Committee atum pen pati biponsi Surini Akrisir Kepaningkan Aparman Kechengsi ang deng Karlitang Kamsing Rongpi Memorial Women Kabadi Jakhong ni Phai Keparni ang dungkiti kapathupon birta nilitum kadni sa pherangki langhin pen birtang pali Kechengsi ang deng Karlitang Kamsing Rongpi Memorial Women Kabadi Rong ita patuak lam along kidamtang wusik ni Phai Thom Kep ani pen pangcheng ponsi jakhong ni Phai Kep ani an ang dungkiti pathupon lo labangso ke pathu Karlitang Kamsing Rongpi asopo run Rongpi pensi ahem akisar amen pen kechengsi ang deng bipon lo ang dungkiti kapathupon along alhiaman pen dance Karbi Anglong dance along rap kong chun bang ramsing teron Mahamaya Youth Development Committee amai pro akas Rongpi pen chenglok rong asar pen sarkari rong asaratum chitong dun ang dungkiti kapathupon along Dokmoka Sport Association pen rong ita ang bongsi pathupon lo
Dokmuka Sport Association atum kipathu kithek muchot ajok rong ita atumaphan paremsi Dokmuka Sport Association atum kihai anong ich palonglo kihai ateran atumaphan nung i alhiaman pen kachitong dun ramsing teron arideng pensi pipajir ponlo. Karbi Prime Time ang kila ponsi kang ton paniklo, dumi thangmi, kurwang thu.